Dozan Taekwondo Lorico realiza evento nacional championship durante Lorong Rua, hahu husi Lorong Sanulu to Lorong Sanulu Racing Ida Fulangne, ho dozang hamutu Uranulu Racing Ida, envolve husi klubu dozang município hat, composto husi dozang Aileu, Baucau, Likisa no Raioa, mai beho classe neve diferente, hanesang pra cadet no junior. Além de husi evento refere, iniciativa ida husi dozan taekwondo lorico realiza, huri motiva membro foi sirania mentalidade no físico e discurso ministro Juventude e Desporto, Arte e Cultura, Nili Isaac Sarmento, congratula dozan taekwondo lorico, tampa bele organiza evento ida, liu ba labari kuan siran. Merita untuk ini, liu governo, agar dessa iniciativa nebe dia teves, husi klubu lorico, atu desenvolve campeonatos ida ba modalidade taekwondo au queras usi alemansia tambah ho inisiativa prepara atleta nabe au usi dikuansia ne o en loro itu sida pele diang ia maju saufiar kata au ida ne tina hirap maitan ita sientan atleta nabe qualificado por defender tenerai em evento desportivo internacional. Agradeço Liutan tambah ina nama Zeroto. Sira mag imini osamea. Então imini osamea ne tahu ya sira ba. O acompanhamento usi formador sira maka si lori osamea ne bot liu hamuri tani nasam. Nebe ba aliwan sira durante fula hira tine la ini treino, ne treinador sira acompanha imi, o lori naturi minha técnica ia campeonato sira ne. Manan olakon laos problema. Mi tem ia mentalidade forte, sportivo, kata se hoy na ula sucesso, au sucesso fali ia tina hoy. Nebe ida nebe sai mi adversário ne lao si mi inimigo. Mas bene mi colega, amigo akrab, aqui mi troca hanai babalo, sai taekwondo dia ne, wahisa. Kota apoio apa mahasira, mi semangat dia juga. O espera kata ko ama apa hasira ne, mi suporta sira, si hetan sirnya talento de dia di sport liu yang modalidade taekwondo. Nele barang kata ibu liu, agradece ba nia, inisiativa dia, lorico, agradece bos ba apoio sponsor sira hoto, patrocinador ba evento sira ne, ba ina nama sira me acompanha o Ansira, especialmente ba civitas académica o liu barito si militar nebe bela oferece fati ne, e me au aturu ana kata universidade sira, nós tahu atenção ona pada momento de esporte e tanya lain. Itu yang paling important. Kita ibu hotot ya ne. Ao abertura oficial ba campeonato taekwondo nacional loriculiniano. Evento ne halau durante Lorong Rua, hahu ia sábado, to domingo, participa husi Presidente República José Ramos Horta, Ministro Juventude e Desporto, Arte e Cultura, Nélio Isaac Sarmento, no inclui patrocinador Sira David Gonçalves, Ziemen.